paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Kapitan, umayak man agsingayr. Na, agsingir. Agtagtagainip kan sa. Awan mo ti amok nga utang ko kan ka. Saan asikati singirek ni Maribanang? Ada utang na. Ay nabayagan Kapitan. Na, di na pinaybayadan. Nalipatan nansan nga da utang na kanyak. Ay. Sapa ada na pananda. Ay, ibagam inton sumangpay, Kapitan. Nasken abayadan na kaun, Ada aya utang mo kan ni Marituyang. Nay, awan mo ti amawk. Ada ka no. Napayagan. Na, adda ayamay. Kung nakmatkan ka adi ka umut-utang, tanarigat ti agbayad. Aguray man. Talagi pakno kaano anagutang akan ko ana. Ikakit bayadan ng takababain. Apay anak karikap day titersina ni Mari Kwanang, kwaraw. Apay, di mo amu aya. Makalawasan ang nakarikap day titersina na. Ngay, apay ngay. Awanan la ako na. Ay, saus. Sapay umayak ko magsingayr. Ha? Pangalahan na nga iti pagbayad na kan ka. Ay, saan amabalin asaan nga agbayad kanyak? Nabayagan di utang na. Di kay lamasyan, mate. Agsingir kayo pa'y langgat, awan matlako na. Ay, nakwaraw. Ti utang nasken abayadan. Siyakto pa'y no nakautang kat agbayad ak adagaws. Nukasta nga raw, agbayad kayawn. Kinay? Kanyak Ada utang ko kan ka? Diyan nga inutang yu idi kinitataba daw. Kunayo abayadan yu matla nga dagaws. Ayun, anya. Makatawanan tinapalabas ngam di kay pa'y nagbaybayad. Ay, nalipatak mo taon. Sige, bayam. Bayadak to, kwaraw. Kaano nga agbayad kayaw? Ay, kat basta agbayadak to Urayom laang. Maribanang, amom ka din no anya ti ichis-chismis ni Marituyang di taabagatan? Anya, Maray. Saan ka kanung agbaybayad iti utang mo? Natiwad ka kanung agbayad? Amangan no saan la adita abagatad nga inchismis nak. Aywan sigurado amapannan tumanan ichismis ijay laod kun ijay daya. Maiwaras nandito'y barangay tayo akabildatan. Adyak nagbayad iti utang ko kankwana. Wun, Maray. Dakis kan. Naperdin tinagan mo dito'y barangay tayo. Nagapuam na natuyang. Ay, di mo man damag-damagan, kwaraw. Ay, napan ka manin nakichismisan niya. Kahit, anya ngay kuma? Napan mo manin inchismis dagiti nakautang kan kanya. Rumbang laang kadakwada tanagrigat da singiran. Apay ngay ngarod si ka. Nagrigat kamot asingiran. Awan pa'y ngarod pagbayad kaw. Saan ka makauawat, kwaraw? Saan kamot nga ichis-chismis Uray saan ka pa'y nagbayad? Padasam nga ichismis naktakita. Makaungat kamot gayam no si kati maichismis. Ay talaga makaungat Ipabarangay ko. No adamang perde itinagan kaw. Enteng, naala mo jay honorarium mo? Apay aya. Iten mo kanyak, tabayadak man jay utang ko kan ni Marituyang. Na. Tapno dinak dadaula. Ay, awan man hindi ko nakaurunong kun. Alan itin mon kanyak, tapno makabayad akon. Bala, nga isublim ti barya Sige Marituyang! Maray!
Oh, apay, maray. Umay ka ditoy. Apay. Agbayad ako iti utang ko. Ay, umaya kun maray. Ay! Ay, nasaya at mo, tagbayad kan maray. When tapno din akong ichismes ija abagatan. Ay, sanon maray. Uray ijay laod kandaya. Ichis-chismis nak ijay. Saanon maray. At iti bayad ka. Aha? Ay na. Ay. Nagmayatan ka nagbayad kan? Ited mo kanyak ti barya. Adda pa'y barya aya. Adda Alaak ti barya. Uray singkaw. Tabirukan ni Inteng. Isong amin tinangtad iti pagbayad ka. Ay, dakindik ija unag, mabiit laang, tain nakalaang. Na. Na. Apay dahi ti kindi nga intad mo. Ay na Inteng. Day tati intad ni Marituyang abarya. Na, mabalin ay amat akin ti barya. Day tangarod ti intad na. Taawan ka no ti pagbarya na. Ay di kan tunumot utang. Talaga saanan. Nagalas ka ti ugali dahi ta Marituyang. Dukasta, syakla ang tanda utang na kenkwana. Ay wen amare. Tanakabayad ako. Umutang akmutan na iti ibayad ko kenkwana. Ay katagbayad kan Tapno di nakamapan ichismes. Ay, mapansaman makichismisen. Ay wen nagpalaod manan. Ay sos, ichismis nan Ajay kagawad abakit abalasang. Katiwad ngagbayad iti utang na. Imbag no kastalaang ti ichismis na marikwanang. Anya kumapay ngay. Amangan no ichismis na pay nagmenopause kan. Ay sos, ay! Day tatisan na nga iwarwaras mare. Makaungetak matnukastan. Iso nga rin nga agbayad kan. Manulaang matja utang mo kan kuana? Nanatuyang! Nanatuyang! Apay aya, kwaraw. Ay, tataba daw. Ni Nanatuyang ngay. Ada napanan na. Napanan na. Napan nakichismes. Umayak ko magsinger. Ha? Pangalaan na nga iti pagbayad na. Ada. Mala, ibagak taw, into nagawid. Ang rabiin taw, nga agawid tayo jay. Apay ngay. Kanayon ang marabyan, umapan makichismes. Papanam, kagawad. Itulod na kijay ilay kwaraw. Tamapanak umutang iti pagbayad ko iti utang ko kan ni Marituyang. Ha? Agbayad kan kuana? Wen, tapno sa anak nga chismes. Kaya't naasawan, no agbayad ka kan kuana, makabayad matan kanya. Na, adda utang na ken kaya. Ada, nabayagan day nga utang da. Singiram ton ano makabayad ak. Why, talaga asingirikaw. Ay, una yun ay atibanog ka. Nakabanlugam aya. Anapan nakichismis Na. Sapay ingatom nagitisakam di talamisaan. Nabanugak nga raw. Aw, nakaluto kan? Ay, naglaing kan tuyang. Napan ka nakichismes. Ita, sakpay tinamnamaam nga glutaw. Apay, tikunamsan ang makabanog ti makichismis? Marituyang! Ada bisitam. Ay, apay, marikwanang! Umayak agbayad iti utang ko. Ay, un maray, umay ka, umunag kan! Ay, siga, aglisi ka dita pag nani marikwanang. Ingkakit aglutong. Anya? Nakabayad akon kwaraw. Ay, inakmat nga rod agsingiran Wen, ingkan, taamangan no magastos nan tumanan ti pagbayad na ken ka. Nas ka na makabayadan. Ingkan tanda pay laang iji balayda. Madamdama, mapaman makichismisan. Ay, badaw, mapanak manen makichismis, ha? Amawk ti papanam.
Masapol pa aya nga ibagam. Ay, sus! Ay, batong ni Kwarugeta sumungan. Ha? Apaya kas lamabutan ka. Kwa nga min, amok tiranta na dito'y balay. Nanatuyang! Umayak ag singir! Oh, nangigmaw. Kay, Ibagam nga awanak, jak kayat ti agbayad. ha? Ay, awan ni Nana Matuyang ko araw. Imposible ah! Tuyang, saan na mamatay? Umayak di tabalayaw! Umay ka no dito'y unay. Ay, sus, paglimangak nga eh. Ha? Mala, aglamang ka na ta dito yan. Umayak ka! Ataytan, umayon. Ay, ilamang na kun. Ijay kan pagbagasan nga aglamang. Umanay ka dita. Ay, sige, yan anay kon. Tataba daw! Ay, adda dito'y ni Nanatuyang. Ay, awan. Maangot ka, adda ditawi. Ay, agpadpada kayo kani Uncle Mau. Nalaing kayo nga agsaap. Rumor ka dita, Nanatuyang. Amok nga adda ka dita. Ay, tuyang. Rumor ka na. Naangot na kan di kwaraw. Ayun na yan. Anya klase nga agong deta agong mo, kwaraw. Kunakon kat nga glamlamang ka. Alan, agbayad kan. Nambarak nga agbayad. Ha? Saan ka agbayad? Adda pagbayad ka, ngam sa anak nga agbayad. Apay ngay. Ay, oray agreklamo ka, sa anak nga agbayad. Agbayad ko na. Ha? Agbayad ka nga minan tuyang. Kita nay. Maday, tirik na ni kwaraw. Oray agong sa anak nga agbayad. Ireklamo ka, Nanatuyang. Ay, sa anak latang agbayad. Nagalasmat nga ugali ti kastan. Wen nga rod, Maray. At damot pagbayad na. Ngam di na kayap ti agbayad. No saan ka makabayad kang kuana, ichismis na ka. Kan kumkomporme apanang dadael ti iwarwaras na. Ngam no iso ti ichismis mau, kasta unay nga unget na. Ay, Maray, isumot day ta sumungad. Ne, nangagnan samot ti imbagbagata. Ay, kukumaray! Umayak man makipatpatang kada kayaw. Tan nakabayad kayo matan. Angam no saan kami ang nakabayad. Kayat na kami nga ichismes, kasjay. Sung bata maati sa lunsod ni Maribanang. Ay, ikwa, lipatin nyo ka, din di pa nagiginura tayo, ide. Agkukumari tayo man itan. Ay, una yan. Nay, marikwanag, agarbis samot tan. Ne, aywang gayam. Ay, di binilagkaw. Mabasada. Nana, saan mat nga agarbais? Ay, nay, saan ngagpaisaw marikwanag? Ang nasapriyan mo ti pingping ko. Ay, saus, shower laang dayta. Marikwanang. Ha? Ay, shower laang ni Marituyang. Aniya? Ay na, isong arod adidak kayat akachismis dagiti daduma ako kumaray tag-showerak kanaw. Mabasak ida! Ay, bagaman, no asino tinagpasagit ka. Anggal, Asinaw, ni Nanatuyang. anya man ang tinaramid na ka. Nasakit tinagam ka. Tas na nagbayad iti utang na. Ada utang na ka. 5 na taon day nga utang na kanya kanggal. Na ata nagbayagan nga utang na ita. At damot pagbayad na. Ngam di na kaya ti agbayad. Mano aya, ti utang na. 100. Unli? Wananggal. Na talang agata, ti di na kaya't abayadan. Wan nga raw. Una yan ni Marituyang. 100 lang nga utang kaw. At, anya lakit din. Dayta. Na, Na yan. nagbayagan nga utang mo da ita. Itala abayadan. Pinagsasawan nakpay Nangagmaw. Ay na, nagbayad akon, kapitan. Mabalin kong tagaway. Kurang ti imbayad mo. Talaga akurang. Apay akurang. Gaputa nagsubli-subli ka nagsingir kan ka. Makita? Talaga nagdakas ti ugalim. Iso nga agbayad ka pa iti another 100. Interest nan. Kain multam. Ta naungat ka unay no singirin da ka.
Ngam si kati ag singer, kasla kalalyon. Ha? Nagalas to ugalim abak-bakatan. Na, Ala, agbayad ka pa ita another 100. Ah, Agas ti bannog ko nga karasubli di balay yung agsingsingir. Takanayon nakmat nga ilimangan. ha? nagalas ngamin ti ugalim maray. Di ka ngamin umut-utang ano, di mo kayat ti agbayad. Bayadam ti utang mo, iti ingkaring nga aldaw. No awan pagbayad mo, di makisarita ka itinasayaan. Mawatam! Ay, uwan, Kapitan, maawatak. Ay nanatoyang aya, nauyong kang agsingir, ngam aglemang kamat no si kati masingir. Nasaya at apan nakisarita ti kasapulan, tapno na anayas ti panaglalangan. Ala sigay, didon tinagibusan ti sabalipay ng istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag.